dakle počelo je razmontiranje Kako smo najavili, prvo su stigli Đakovčani iz ove firme Limont radi ovih pripravnih radnji, radi skele, radi ovih dizalica i tako, a stigli su i grupa radnika iz Slovenije, stigli jedan šleper pun praznih kutija u koji će se smještati cijevi iz Orgulja i na taj način transportirati. Dakle, danas započinju radovi, koliko očekujete da će trajati? Ovo ovdje što je danas započelo, pretpostavljam da će završiti do kraja tjedna, tako i oni kažu. Dakle, istovremeno jedna grupa, to novinari slabo prate, valjda tamo ne znam nešto, ne daju to baš puno do javnost. Istovremeno se, dakle, demontiraju i Orgulje u konkatedrali u Osijeku. Dakle, i tamo isto, dakle, radi jedna grupa, isto posao sad kao i ovdje u Đakovu. A iz koje godine su te Orgulje u konkatedrali? Gdje idu? Isto u Sloveniju? Isto idu u Sloveniju, istu firmu. Njima je potpisala ugovor i Ministarstvo kulture, dakle, Hrvatske, dakle, i obje Orgulje su isto tako, dakle, spomenici kulture Hrvatske, tako da stvar ide i preko Ministarstva kulture. Isto idu u Sloveniju? Isto. Škaboga,